Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mawari yeleki assalamualaikum baik ukulino lebih pamati risoi monrina Allah ta'ala amin. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sini tomato malabiku enrenge sul-surku insyaallah imasrifum Allah ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga almarhum Bapak Ibrahim bin Puatapawali, cocok nih kan? Abdul Muiz bin Puatapawali, cocok nih kan? Ya, Abdul Muiz bin Puatapawali. Ya. Sarikuang mengiidi keluargana sabara kinaikia ikhlas ki. Mamuarai nama limagi asa barakata keikhlasan ta nasillai siaga igana pappide cepolipong Allahu ta'ala amin. Nariko engka pajaba hadir debuta puya serta sariko amangi dekto nakurangi apa kalebir kuri di mana asabade wisangi makadani gamana tu engka gapak desa pak camat ya, atau Pak Bupati, ya, Pak Imam dan lain sebagainya. Insya Allah itu nak kurangi rasa akal beriku lori di mana. Bapak Ibu, magi-magi mau karebata mana Pak Bu? Alhamdulillah. Puramanan di manre? Depa. Ya matu pipale pura cara. Karebana Indo Ambota magamu. Disi mana mudi insyaallah cicilata magamu ibu. Oh ya, alhamdulillah kurang diwajah di. Alhamdulillah tusyukur maraja lori sese araja aku sangenna Allah ta'ala. Puang patau belo ngi pamasina lori kang idi mana ngatanna. Nato pada engkaki hadir untuk matakziah, menghibur atau turut berbelasungkawa. Nekia amuto engkaki makake masih dalam duka yang mendalam yang kita rasakan. Degaga alasata dekta syukur lori puangi. Oleh karena itu Pak Lori idi madam buktikan rasa syukur kita minimal wedding kita pau makada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi nariku ibuktikan ina sabab pangkau kan engka kiturusi perintah napong Allah Ta'ala. Niniri sini ang napapesangkang pong Allah Ta'ala maka yena tutong-tong maka bukti maraja syukur ki lori puangi. Makuto perpagu salawat niya papasalama. Masalori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaro Nabi tababu engka jancinna lori di mana umatna sampai makale Nabi ta man salla alayya nigi masalawariya wajabat lahu syafaati maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Ibu bahasa matin roy. Kedua panapa makadaya. Ya. Nailo ki lolongan syafaat. Nailo ini
semua ya senge syafaat. Agar melo kita de iseng yang asa syafaat. Ya senge syafaat bantuan pertolongan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rigau pada engka ki masalawa insyaallah engka itu lolongan ni bantuan pertolongan langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan magi-magi idik mana ngi hadire engka mana nikmati Rasulullah rina ta'ala lolongan ni syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah calon mati. Tasilang Ibu dengan terima. Karena memang kita semua ini adalah calon mati. Kenapa Ibu jawab? Calon mati, cocok. Ya, semua kita calon mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut, tungka idi makinya wae mati mak. Cuman depa iris sengi upan na nasab ya sengi amatenga mencaji rahasia nepong Allah Ta'ala. Kecuali engkau rima seri puang. Narigau engkanat mati tasik dia rupa tahu. Idi manengi hadere. Engkau ki long melayat tuwetun na melo ilam maka kue engkau isi pada hadere. Tentu pada malani guruan maraja rito mateta. Makadai nabita kafa bil mauti wa'izan. Gennet ni ya ru amatengang impabu. Mencaji guruan maraja ri idi mana totuoi. Di guruan maraja makada amuto pale Bapak Abdul Muiz mate to. Oko yite pale iro tawi maka kesi tapi ternyata mate to. Iya. Bahkan wad dito yala ukuran aleta pa. Riga wetun na biasa mate almarhum. Iya. Yite wujue. Maka okoni romala ukurat to rialeta. Bahkan wad dito yukuru aleta. Ita to matepe si bawa tau makuram matepe lo ripuangin nariko engke lo melayap. Nariko engke lau mite to materi. Ya nasabak magi yero na hadisa na nabita na pawi makada kafa bil mauti wa'izan ala kuak guruan ri to mateta. Makadawi napamoyi tana ye tawi mak bicara. Napamoyi tana tawi manre si bawa keluargana. Matinro si bawa keluargana. Tapi makwe engkau ni suri pamase na pong Allah Ta'ala. Ni kia idi hadere emanang ni. Tabe bu. Tabe ba. Nariko melok ki mukur aleta. Engkau ni mitay nariko maiga tau. Lau rito matewe. Na mak bicara tolino le mopi. Berarti makurat tepo yaitu. Makuram mala guruan rito mateta. Magi nang kawasap pa. Nasa mega to tawe lo malaya. Yolo mutui gosip na. Iya. Yolo mutui na cerita nun. Magan ya galumo. Pura ni mupupu ka. Iya. Magan ya numo. Bedak mo yaranwe. MS Glow. Pura nomeli ka. Pura ni gamaja yaro skincare mo koyano. Wey mana ro bicara. Iya. Di gaga mala cek dek mo. Maka da ite royano Abdul Muise. Maga. Mati tu. Iya. Ikong kay tumadoraka riduay pajajiamo. Itay. Amo maga tempo atakak borokemu turi lebo na yilinoy. Ang kakutusewa matu mate. Maka pideci koloriduay pajajiamo. Iko anu. Magala emo paboto. Itay anu ro. Ang kakutumatu mate to. Di gaga na elok pakulemo. Iko magala elo mapabite manu. Manaw manu dan lain sebagainya. Itay. Ang katusewa watu matu na mate ko. Ya okoni rupa makre na bitta kafabil mauti wa'izan ala kiyak guruan. Rigau engkata pada hadire pada okoni rupa makita muhasabah parisse aleta makeda siaga ni ro amalata ipigau iri lebok na linoy. Siaga ni papi deceta siaga ni amalak ja tapi gau nasab makede panguluta Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nasabab napawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riset di hadisna. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Idi mana rupa tawe
parisame menni alemu sebelum mati riparissa kuriolona ripong Allah Ta'ala. Jadi maka kue Pak Bu, apalagi mi cawe ramalange parissa ya leta maka da siaga ni rogosip icarita jakna tauwe. Parissa ya leta Pak maka da siaga ni wettu labe bawang monro oko gardu-gardu letu subuh de gaga ipigau. Kira-kira iparissa leta siaga ni istighfarta, siaga ni sikirita, siaga ni papkasiwatta lori puangi. Nah sabab mau tidak mau Pak, kematian akan menjumpai kita, kematian akan menjemput kita. Walikulli ummatin ajalun, tungka idi umma, tungka idi rupa tawe engka mana Pak gangkanna atau tungetta Pak Bu. Fa iza jaa ajaluhum nariko engkan yeropole ajalenge la yastakhirun de gaga mulai pamundur yang mau cek de wala yastaqdimun de toga mulai pamaju amo cek de maka dagaki ibu wasa matin rode je ibu maka dagaki oh ustaz oko weddingi aja na jolo iya ustaz ko weddingi ye na rubali bola aku magale mat cerita ja malah denulai maka ada bali bolai pak darai jolo malaikat Israel de nama kita makuat nariko melok ni pak de gana bahkan tabe angkar lalana se dia riwayat tabe melok orang pengeki angka sewa wettu pangulutta Umar bin Khattab sisa kiga Umar bin Khattab de ta sisa tapi yisem ni ya de ta sisa yisem ni ya makada sahabatna Nabi ta. Amirul Mukminin, seorang pemimpin orang mukmin pada waktu itu. Atau maka kue bahasa tak presidengi. Majir panguluta Umar bin Khattab. Engka sewa wettu anakna pole onronna makguru. Atau onronna masikola. Bahasa tak maka kue. Pole kasih masikola anakna. Rigo polena masikola. Teri. Ya ro anak nak kasih makadani Umar pangulut ta Umar we anakku mapai muteri maka da wetuku naseng onrokku mak guru onrokku masikola engkan ya ro sibawaku bilang ite panna bajajukku na bilang sehingga messe babu aku nasaba ambokku presiden Amirul Mukminin pemimpin pada waktu itu tapi engka kak maka kue mapake baju ite patepang masih babu anak pangulutta Umar bin Khattab, Pak Bu, akhirnya mengirim surat ke bendahara negara. Makiringi surat lo bendahara negara, agali sekna suratna. Ya bendahara negara, saya ingin meminjam uang sebanyak 4 dirham. Tolong dipotong gajiku nanti bulan depan. Heran di bendahara negara, rigau naitana nabaca ni suratna pangulutta Umar bin Khattab. Riwala ni surat nari bendaharai aga nasek bendahara negarai we Umar pangulutta ya Amirul Mukminin pangulutta Umar bin Khattab yang diridhai oleh Allah mujami ga alemu maka da tuomu pako ulep paimang nang kamu beranikan diri maka da pinreka 4 dirham potong gaji saya untuk bulan depan maka dai bendaharai nariko mate ko baja sangadie de panagenna siula de panasempa mutarima gajimu sehingga engkano tumakinreng bahkan mujamit tu galemu tuo ko ulep paimang nah bacana ya rusul Umar bin Khattab napa jatuh tersungkur milauri pong Allah Ta'ala nasabak magi maka kue puang tasalaka nasabak ujamin ni aleku tuo siula paimang bayangkan pangulutta Umar bin Khattab de najami ngalena maka tuo siula paimang ya po idi Pak luar biasa de paga jamina tuo siula paimang bahkan matau-tau mega ni inreta maka kopi matu ye pamate hati-hati ki nasa pangulutta Umar bin Khattab tidak ada jaminan tuo ulepai mak sampai na cabulu ni anak na we anakku li suno pe masikola baja nasa melu kak melihat ko baju baru na yero bendahara negara 4 dirham saja dek nama kedade na melok pinreka tapi dek ga jaminan aleku
maka dah tua mo pak kaga ulepai meng. Bahkan matu arwengi dek gajamina maka dah tua mo paka. Idi mana engke hadir dek gajamina maka dah baja sang ngadie maka dah tua mo paki termasuk ustaz mak bicara. Nah sebab pak ia sengi amate ngetung-ngetungi dek nama kita apa pangkat status jabatan kita. Amu tu engkau pak camat hadir kue, pak lurah atau pak desa. Amu tu pak desa, pak lurah emat itu, betul? Iya. Amu tu pak camat pak, apalagi kau gak pare-pare, mereka gak siruntuk camai. Mata siu podangi, amu tu idik pak camat juga akan mati. Aja tamak keda pak camat, pak bupati juga pasti akan ada waktunya mati. Aja tamak keda pak bupati, pak gubernur pasti juga akan ada waktunya mati. Bahkan tomak bicarai ustaz saya pasti juga akan ada waktunya munripi. Iya. Iya tapi mau makada ustaz saya munripi narikon rapi ya jalan ngepa di gaga elok pakuleta sangadinna ikhlas ki tarime nasaba okumetura Allah lengenar patau. Boleh ki di alam arwahi di 5 tu alas sebenarnya Pak Budi. Boleh alam arwahi napa kisi ipatama oko alam arham agi aseng alam arham alam rahim. Boleh kisi alam rahim na tampu ki indota selama 9 bulan. Bayangkan ya ni napa kisi najajian mesu kisi oko ni alam dunia atau alam syahada. Boleh kisi alam syahada ya mate kisi berarti oko kisi alam barza. Boleh kisi matu alam barza atau alam kubur. Okoni ro alam akhirat terakhir okoro pakbu alam akhirat. Kira-kira maka kue ini sudah alam keberapa ini? Alam ketiga. Alam arwahi, alam arham dan alam syahada atau alam dunia. Okoni pai wetutta harus ni pamegai boko temawarita yarega pakkas wiatta lori pengallahu ta'ala. Magi nangka pakbu nasa makere nabitta yatbiul mayyita salasa. Nareko mate ni tawe pa. Ya, pura ni idio. Napa pura ni ikapani. Napa pura ni isempajangi. Ni napa ki bawa luku burue. Engka telu maciokiki. Yang pertama ahluhu keluargata. Yang kedua wa maluhu wa ramparata. Dan yang ketiga wa amaluhu. Fayarji isnani. Lisui dua. Wa yabqa wahid monro siddi. Tegai monro ya naritu wa amaluhu amala amalata. Tegai lisu keluargata si bawa waramparangi. Indokna atau anakna lisu ribolai waramparanna lisu towi. Naikia mewaki si raga-raga lelekuk buru. Ya naritu amala dicipta. Makanya pabu engkaki makakwe di alam syahada. Alam dunia sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke alam barza, pakesingi pakasuyata ya romegau pasi bombe siap dampengiki. Apalagi micawe ramalan. Angka ga bombe ta ibu? Angka kongka dampeki. Ibu angka bombe ta? Angka dampeki. Nasaba menurut damperi pong Allah taala magampang. Di mas sempaja toba ki selesai tapi pada rupa tau narekode siap dampe de nulepa bahaya. Nah sabab magi ketika nanti itu Pak dibangkitkan sampai di akhir di hari kiamat pada engkani si pulung di padang mahsyar malapang maka lo apa ukur sampai nanti kita dikisas nanti itu ya dikisas okoni romat yolo rupa tawe ya iya dele kimana makada niga engkau urusan na padan na rupa tau dek pana selesai kumana ni rupa ya bahkan nariko sempaja mimelo ya tuang bisa saja bangkrut tongkai in renah kamanan ni matu ipake makamaja amala-amala di Cina iya Pak to megai dosana termasuk semua akan digisas semua itu Pak. Makanya maka kue bu tabe sebelum kita menghadap kepada Allah Pak Bu pada engka ki siap dampeng apalagi micawe ramalangi pura niga siap dampeng oke cinampo matu ye pura mata sia pada lisu ki ri kampunge loki minta ya rega loki siap dampeng insyaallah sadia ki maka dai de ulle ustaz apa tak bulu mapet dika iya
Alena pet diri ka ustaz. Tanya tu ya petui silaturahim aja pak. Nasabah engkau tu ya sengi amatenga. Jangan sampai menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Nareko mate di irupa tawe. Tapet tumanan ni sininna amala-amala ta. Kecuali 3. Ya, nariko ibu buaji mas sempajang ni, pura ki mas sempajang. Napa misalkan mate ki pa, ya iero amalak sempajat tak dek nata tambah. Kita akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah nanti di yaumil hisab. Tapi engkau pa amu to mate ki malaringeng. Yang pertama itu adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Makanya kita ini kalau sudah meninggal tutup usia. Tapi nariko mate ki tidak tutup usia apa? Tidak tutup amal. Dek penata tutup amal lain. Tapi nariko mate ki tutup usia. Tapi kalau kita meninggal itu rekening amal masih terbuka, masih bisa kita auto debit atau kirim saldonya ke sana masih bisa. Apalagi anareko engkau wijanna almarhum, engkau gawijanna. Iya, apalagi engkau wijanna tabi. Engkau wijanna pura ni misalkan nabage maka daye tawamwe ajak lalu kasih talu paitoi tomatuatta. Apalagi diwakafkan atau ya sumbangi atas nama alena, insya Allah pak auto debit bisa itu terbuka rekening amal untuk tomateta. Nah itu juga menjadi sedekah jariyah. Engka giliranna masjid ta ibangu, pesantrennya ibangu, engka pondok tahfiz dan lain sebagainya. Pesui sarekwamangi insya Allah iero mancaji amalak malaringan mate ki tapi letu ki riku buru irasa kapapenya menna nasaba engka ki idi ewi jannah tuli ya meleng yarga masjid ke atas nama almarhum atau almarhumah. Inna sadaqa la tutfi'u ghadabar rabbi. Sitonget-tongen na yaro pas sedekah pabu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala termasuk weddingi na perhentikan pecalan nariku buru itu matuatta. Nasaba engka ki masih sedekah termasuk anu yang rewe mana pak bu ya ro yang rewe onna niakengi apalanna letu lori almarhum sedekah makanan yang kita makan apalanna lori almarhum makumuto nareku mak baca doangi dan lain sebagainya tania sebenarnya koromai bepai letu tapi ya ro yang rewe matu apalanna letu lori tomateta. Jadi aja tapangi maka dah mak baca eso-esona itu bukan makanannya yang sampai tapi paril doang enna pui mang si bawa nan rewe pui masih bawa keluargana atau idik maneng hadir yundange itu semua sampai pak di sampai yang penting tu waktu tak misalkan mak tampung mak gere ki olo-kolo yang penting engka kemampuan tak jangan sampai dega kemampuan tanai pasal eta bahaya. Akhirnya makin rengi matu apalagi atas nama toma lebih tak bahaya maka tentu pak silahkan yang mau matampu nasa mega makutana bagaimana hukumnya itu Ustaz makanja yang penting wettuna igere aja tania kai makeda engkani ugere nasa sapie sarekwan mancaji tongen nama tu lori akhirah atau mancaji kendaraanna boleh kendaraannya maksudnya adalah apalanna yero engke tuman rewe di ya ajak lalu kinang kasalapahang anu makoro pak budi silahkan ajak tongka mengharangkan nasabah anu decengi jangan sampai kasih mengharangkan tidak bisa itu Ustaz dibacakan atau igereke sapi igereke bembe boleh yang penting maksud untuk bersedekah makanan kepada tetangga-tetangganya itu termasuk pak auto debit rekening amal terbuka untuk orang yang meninggal dunia. Silahkan idi ewi jannah api dece kilori dua pajajiata sebelum nantinya juga kita meninggal dunia. Pak guru memetoni anak tak nak engkau waram parange tapi nekia jangan sampai dek gagato keuntungan lor iya engkau kumatu kiringa ngak pateha engkau kumatu sidekai atas nama saya pak itu yang pertama sedekatin jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bi adalah pak disengeng maki gunai. Engka makutana pak bu wetuku mata sia makwe. Ustaz,
Maga na iya kasi. Pekoga na cara na lolongang ipat diseng maki gunai. Na de gaga sikulaku naseng ustaz. Tania ka guru pangaji. Tania ka puimang. Tania ka ustaz. Pekogi cara na ulolongang iya he. Iya pat diseng maki gunai. Makada ia tu pat diseng maki gunai. Dek na makada guru pangaji patawe. Dek na makada guru sekolah patawe. Tapi nareko engka anak apo tak tapak guru. Makada na nareko labak ko yolona tumatuae. Pakesingi ampe kedomu at tabe ko. Pak diseng nasaba iero nabi tak makwaro. Ya podangi anak apo ta. Na nareko mak bicara ko ritawe. Macuwe nalena. Pakesingi warek kadamu. Iaro naseha. Apa guruwa makesi lori anak apota. Engke napigau anak apota pak. Napakesingi ampe kedona. Idi pak guri. Maka juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan upodangi. Amuto pak bengkele motoromi. Nariko iaro tu tamak bengkele. Ipak guri tawe. Maka da carana macuke bang. Supaya dek namanu pelee. Lapiki. Nangke na amalkan ya rupa. Engka toni idik lolong apalana. Amuto mateki. Nasabat napak keguna ya rupa disengenge. Nah, jadi tania tu maka apalagi nareko guru pangaji memen. Ipak guru si dihuru puru batawe. Masya Allah. Ya, tania lagi guru pangaji di lolongan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, Pak. Kegai siron dena tapetu, mate kinang kau pa ilolongan yero. Angka siyasenge awaladin salih yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, alhamdulillah, Pak. Nareko angka wijanna Pak Abdul Muiz, wija yang saleh dan saleha. Aja topetu renno illo doangangi almarhum insyaallah nalolongangi almarhum. Apalagi ko macam mengaji anak na alhamdulillah Pak. Apalagi ko anak tai pertama ku pesantren alhamdulillah. Siari-ari wita alumni pesantren Lil Banat di sini. Ada beberapa itu tandra-tandra. Iya. Ini Pak, artinya nariko taman di pesantrennya. De na isurungan yesenge sempayang. Tapi dia bisa kolisu di kampungnya. Ya, apa aku pesantren ilalum itu ku di nama sempayang. Ya, alhamdulillah Pak macam mengaji anak ta. Rigau engkana mati, rilalenna ku buru Pak. Makutani mungkar nakir, rigau iri calata, makadai mungkar we nakir. Ni gatau mengaji yero. Makadani mungkar naseng yero tu mengaji, yero yena punnahi, punna ana. Yero mengaji, yena punna ana. Yaitu matuan nahi. Makadai ni kasih yero rimalekae sifat dua diskusi. Kumak itu pajai pacalai nasabah engke kasih anak na mengaji rilebok na tanai. Bayangkan Pak. Subhanallah. Nareko engka ki makuya punne wija yang saleh dan saleha modal besar bagi kita semua umat muslim. Nasabah maji Pak amuto mateki tuli engke malaringang. Nasabah engke kasih wijatta tuli milodoang opo ngak dampengi kasih sininna dosa-dosa na tomatuaku. Alena kasih pakarajaika. Alena namita kataja rilino. We puang ngak dampengi engka ni pong Allah ta'ala dampengi. Tunna wisesaki de najaji isessa. Nasabah engka parelongan na anak ta yang saleh dan saleha. Nasabak Pak Bu ken roki je melok laude tamate. Makade nabi ta aina ma ta akade pong Allah taala aina ma takunu yudrikumul maut. Ken roki melok laude tamate walau kuntum fi burujim musyayyada. Amuto makali cok buki ri tembok palik batuai Pak engka toy amateng ngena sepong Allah taala poleki. Jadi maka kue Pak idik mani nonroi makada melok kiga pakesingi atu to ngete yang kau pa kesempatan neleki pong Allah taala. Nasabak Pak engka hak de sewak gurui tabe. Engka hak de sepura wak gurui nareko witai tamana tapata mapamula riwi batai letu riat denge letu rimun ritabe subhanallah mega jama letu kue pangkae. Nah ko witai tamana panasaba engka hak de sepura wak gurui wa pale hak de se nareko witai tamana tapata. Saya khawatir Kak Pak nareko pada wita de negara rapi sampai tahun 2150. Mana salada nih? Mana salada nih di apalagi Bu Haji Naseng ya. Siaga muruta ini Bu. Siaga muruta 60 ini Bu. Siaga muruta 80 Masya Allah. Weh cuana na beliau 80 banyak bonus. Ya tapi napa wasa tambah SMA. Oh, mamasker ya.
Arwah puluh na tahun. Alena beliau arwah puluh na tahun pak syukuru ni nasaw magi alhamdulillah de na namati malulu alena beliau. Di? Maaf nangka. Apa macua nih? Betul. Iya, jadi mustahil ni alena beliau mati malulu nasabak macua nih. Ya po iya, Ustaz Ustaz Abdul Latif belum tentu bisa mati tua nasabak malolomopi. Betul di? Iya, nasengi ya mate ngetupak pada mutu kalu kue. Di? Ite garek kalu kue. Biasa ita marako galongkong nge mabuang. Betul di? Galongkong mutu gaya sengi di kue. Iya, itu. Bahkan manu becue de panape mesuanna mabuang. Betul di? Iya. Mungkaro anu marako. Iya, kalau kumalolo mak dene mabuato semua apa? Makanya ye di amatengenge pa ai te roma kada i te gare kalau kuire. Ai kamarako yase mabuang galongkong. Mengka marako yase mabuang kalau kumaloloi. Jadi de ga jaminang idi maloloi di tapi ye po idi macuai angkana jaminang makada mate macuaki. Mustahil ni mati malolo. Ya apa di maloloe mustahil bukan mustahil belum tentu bisa kita dapatkan namanya mati tua. Tapi nariko mati macua ki pa alhamdulillah de namanya gato maneneng. Iya. Iya makanya Allah doa kita napodo malampe manemu murue. Nah sama ko macua ki pali makadai mitane. Oh wajar macua memen ni. Apalagi ko malah satu ni mon remopo de gala. Nulle makadani maga pijero. Narapi wetun na monro mi witai. Iya, pasti de na mega manan napa. Tapi amu to macowaki, tapi mega pakki gunata, mega pappi de cetta lo rupa tawe. Amu to macowaki, mega to manan na nasabak makanje pada na rupa tau. Di, betul. Makumutoro to maloloe pa. Nulle malolo ki to malolo mate manenengi. Di, manenengi ko to malolo mate di. Iya. Apalagi ko matoma di cimemen na malolo. Mas pasti manenengi. Tapi nareko amu to malolo de gaga kigunan nari kampungi mate ki de to tamanendang nasabak magi makada metto ni taja matero apa de naga minnawi manuku ku matero de naga lumale janda boloku janda robeku nasabak magi mate ni alhamdulillah ala deceng pasti ripa makada ala deceng matero de na magaga mapakkali ali ku kampungi. To malolo ye de tamanendang makanya api dece ki nariko melo ki isenga khairun nas anfa'uhumul linnas si decen na to rupa tawe tongkai mega akigunan na lorir padan na rupa tau jadi idi emana pabu pakesingi pada pamegai pakigunan tak pada tarupa tau papi dece tak pada tarupa tau nasaba ia tu sempajatta idi mimapunai betul di iya hajita idi muto mapunai tapi nareko mapide ceki pada tarupa tau idi mapunai na punai to itawe mario to ipong Allah taala betul di makanya apide ceki asideka ki dan lain sebagainya tak bantu sininna sajita dan lain sebagainya nasaba okoni rupa nareko makiguna ki pada tarupa tau idi na nasab nabita si decen na rupa tau selanjutnya Pak terakhir melo upodangi makeda rigau nasabak biasa manang itu kapang hadapi ya seng itu madang di iya melo ka podangi de to pak guru ki melo mak pasilelei ki pak disengeng maka daya tu nareko angka ki mulai ya regam mite to madange ya weddingi idi ye manenge tabe ya hadapilah orang yang meninggal dunia atau zakaratul maut nasab beda itu zakarat beda sekarat ya di semua bedana sekarat sama zakarat. Kalau sekarat ada kemungkinan bisa sembuh atau hidup. Ya, sekarat. Tapi kalau zakaratul maut, di mitunul itu. Dia nama itu wetuna. Rigau angkana kita hadapi orang yang zakaratul maut, yaitu ya, yang jurkan ki oleh Nabi kita untuk membaca surah Yasin. Tapi aja tapahangi makada Ustaz engkasihan yobi untuk baca Yasin supaya suruh ni mati. Wah, salah pahaki yobi puima bacangi Yasin. Dek makada suruh mati. Ya, narikong kau papali jalan na mudah-mudahan nai ipa tarakka ila sana. Na wad diseha madisi paimang. Tapi narikong narapi jalan na yaro yellau sarekwamai kasih nama lomo dek nama susah mesu nyawana. Makor sebenarnya niat bawang.
Rigau engkana ya rupa. Yang kedua, kenapa kita bacakan surah Yasin? Nasaba iya tu narekomadan ni tahu pak. Maiga setan mak kabiling-piling, maiga setan mak ganggu, makana pa ibacangi surah Yasin. Nasaba engka kuro setan yang bernama Mulka. Setan Mulka inilah yang kita mau lawan. Meluki mewe setan Mulka sarek kwamang ide na pakatulu-tuli to matuwatta yerwetu madang. Di ya, wetu tamak baca Yasin, engka ki monro di sebelah, ya sebelah kiri. Sebelah kirinna to madange. Nasaba oko ni setan Mulka monro. Oko sebelah kanan pa ada na ye ada. Angka ki kosong kang ikoro nasaba engkai koro onronna malaikat Israel. Amu to malaikat Israel dielengi onrong tapi engkai ya semakiada ki. Angka ki keluargana manang idi ye napa kosong ngicek de kutusi di tahu minimal si di tahu sare kwamai okur niro malaikat Israel. Ya, idi itu mak bacai di sebelah kiri, nenapa ni bacang nasaba arwa puluh telu ayat. Ridalenna aku range mak kedai pan ritanta, berarti arwa puluh na telu to malaikat pajaga ridalenna surah Yasin. Iya, makanya dibacain surah Yasin nasaba satu setan Mulka. Itulah siapa yang melawan naru malaikat pak pajagai arwa puluh telu ayat arwa puluh telu to malaikat pajaga untuk sare kwamang inde ipakatulu-tulu ye engkai to madang yarek gazakaratul maut ari wattunna tawe pak wattunna italkin imakada la ilaha illallah angkato tu adekna aja kinang kaidi ye keluargae jangan sampai italkin itu mateta nama kasarala de carata iya atau ipas atau madange ya ibacangi talkin ingkalingai ulangi la ilaha illallah la ilaha illallah talinga kuy baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah salah ki ngakir ba di aja tapas sai to madange to madang kasih to pusai itu ko to madat tahu nih makanya pak pelan-pelan ki cara tak talking baca la ilaha illallah apa pisau jolo ya nah sahabat to madang itu napi kiriki nareko weddin yarunulani kalimat la ilaha illallah napa siulangi pemeng la ilaha illallah berhenti lagi sampai weddin ulangi arigau matu pabu ya napa nacapuri deceng nasabah kalimat la ilaha illallah digalai jaminanna sangadinna suruga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah niga pacapurang riatungenna napawi kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah de gaga pamalekna sangadinna suruga pammasena pong Allah taala engka si hamakku tanah jamaah pak tabe terus terang upodangi ustaz pekogi carana yero wedding ubaca matu to pacapurang atu tungaku la ilaha illallah makadaka biasa ngetta tu bawa nasa nabi tari wetutta tu ngetta nareko mak biasa yetimu pawi wetutta tu la ilaha illallah apalai ko to pas sempaja memenna insyaallah pak mamuare ingka toki bacai kalimat la ilaha illallah nade gagalai pamalekna sangadina suruga mamuare Bapak Abdul Muiz engkani purna baca la ilaha illallah de gagalai pamalekna sangadina suruga pammasina pong Allah taala amin ya okoni rupa bu ya rigau matu na matu cilla matae ya nasaba okko itu roet meswe pa ya okko tu madece nasatawe mesu lo yasi berarti makesi cilla matae maka okoni rupa ibacangan ya yalani limai makoi tabe baca ni bismillahi wa ala millati rasulillah palettui okko arona nasaba nareko biasa de nalettu corona wa marepa payulangi napa wa ditakapu ya rega tatutu matanna ya jadi pak tali makoi limatai bismillahi wa ala millati rasulillah nah begitu bismillah wa ala millati rasulillah ina rupa lettu koi dadanai ya tabaca insyaallah dekna tu namun pak tabe maka itu si lalenna dia riwayat bahkan narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tu to matewe amu to mate ni pa liganggu mopik ku sitange ya makana biasa ni yang kalinga nasa masita setan naseng yanu
Maka apa? Ya, narampe. Ya, narampe ulama ta dalam suatu riwayat Nabi pernah menyampaikan narekomate tawe pak bacangi siga ko sareuna ya apa pamulanna surah Al-Baqarah. Kigayero pamulanna Al-Baqarah alif lam mim sampai 5 ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bacangi. Yang kedua, ya wa aqra'ahu ya akhiru bainar rijlain. Baca ngetoi surah ayat pacapurna surah Al-Baqarah ridwaya jena. Kegairo ayat pacapurna surah Al-Baqarah. Nah biasa na baca puimang amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun itu amanar rasul atau lillahi ma fis samawati puimani awat dimuto ya pamulai lillahi ma fis samawati tapi malampe rekomelo ki langsung pamulai amanar rasulu sampai ayat terakhir sepung ya rajena napai bawal atau napai dio dan lain sebagainya sabak dek na tugaga pakatulu-tuli yero pak. Jadi silahkan ye wat dia kamalakeng ye pak. Nah selanjutnya engka si makutana peko gato si pale ustaz supaya yisengi yero tanra-tanrana maka dawat dimu paga munri itu malasai atau di naga namit ta ustaz atau idi ia leta wat di galero iparesa ustaz maka da magaro carana engka to pa amal engka to par ane tanra-tanrana. Nah ramperi lala kita Majmul Fatawa ini pengarangnya Ibnu Taimiyah ya narampe maka da yaitu idi tabe engka tu tanra-tanra muto napaitaki pong Allah taala narekom yite to malasai pa atau engka ga idi tabe maita ni makada magamu yitawe maitau paga yarega monromu piga maka parisai ye wilwa ni monri pai sila de kitu geteng ye wilwa ta monri ne kia sila de to ta cabu kecuali lei guntingi ya coba-coba ni gare pak ta parisai ya kong kaga maduno puima maju ki ya atau lo letu ki bolai ibu tajak-jakai gemek ta atau wilwa ta narekomega ni mak dunu mat bisi ga puima ya de nama koro di matuanya biasa bilua poleolo di ini pak magampang pak bahkan pura ni wita mataku pak saya sudah buktikan angka keluargaku pak ya jalan-jalan melok misilaturahmi keluargaan Oko Baru dia seorang kepala desa pak almarhum itu nang kakak lo celengi ke rumah sakit lo nak mitai we degal mak dunu ni wiluana rontok pak rontok lo suka pole kamarai makutana ni benena magamota ita ustaz upodamma ni makada pakesingi parlo ngetta pak pakesingi parlo ngetta bu ya ruwetue pak de namaita lisu ton alo pare-pare melon awasan lisu de poletu kulang pumerai Oko Baru na pamat telepon isalasi di keluarga ustaz nasalini pak desa maka da memang alalangati kuwede na namit tayitawe angkani tanrana pak mak dunu ya bilwa na monri pamasepuang de tongen namaita itu yang pertama. Yang kedua pak bu tabe buat ditomu to ya gesek-gesek makwe narik komunionimo pi pak masih ada bunyi gesekan berarti metamo pak ya tuh ya maga pak monimo pak na pares sekitar bapak ya alhamdulillah monimo ga pak kode hobi bui mange monimo pak di coba gare ibu coba tadi nama dikata coba monimo bu monimo di iya waseng ide bahaya tuh alhamdulillah pak monimo pak di iya moni yang penting pak limanna yer tu malasai pada limanna aja na limata ko limata berarti masih ada kini masih sehat narik ko malengo mani di namita na itu ko malengo mani. Nah, ajak tamabela pole pak kita matata na sabak di na namita. Yang ketiga pak, nareko misalkan masih mai talay sa makna ko monri atau ko cekkonay. Talay nareko ka wijanna lepo icek de nareko mapeje mo pa ay meta mo pa to. Tapi nareko de na mapeje berarti Allah sudah ambil zat air dari tubuhnya maka de to na tunamita. Ajak tamabela pole pak kita matata. Bahkan dalam ulama-ulama kita ulama-ulama salaf kita menyampaikan bahkan nariko mapeca ni kue sare pada tu anak loloe ku anak lolo mapeca di nariko mapeca ni kue bede tu na tunamita ya bahkan apa guru ki biasa toriolota apa pak budi nariko melok ko lo sompo melok ko joka parisato yase ngarak-ngarakmu pakai lila nariko magelek-gelek moi lono sompo nasabak mabela mo patu betul pak di makumu to wadimu ta pakai ibu wadi ta parisa maka kue nariko lenyak to ni gelek-gelek na tu bahaya nih
Jadi itu Pak Budi, ya. Jadi tentu sebagai kesimpulan pada ceramah saya ini Pak Bu, pada angkani pada mapas sadia leta, nasabak magi tau mega to mi tau mate, nasabak de panaset di negenna bokonna mangulur yolona pong Allah taala. Tapi nareko genna ni bokota insyaallah nam magi-magi Pak pasti siap sedia, pasti angkani makada sadiana mangulur yolona pong Allah taala nasabak genna ni bokota. Maka mari kita doakan almarhum pada kesempatan ini sebelum kita berdoa Pak Bu willoriati macenita maneng untuk kiringi ya rega bacangi surah Al-Fatihah pahalanya kita tujukan ke almarhum Bapak Abdul Muiz bin Puang Pattawalli ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh khususan almarhum Abdul Muiz bin Puapat Tawalli. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Puang Adam pergi kasih sini na dosa-dosaku puang. Dosa dua ipajaji aku puang. Alena mikutu puang. Alena mikasih nami tak tajar lilino puang. Alena mikasih nangka kamak kue mancaji tomadece puang. Adam pergi kasih dua ipajaji aku puang. Pakasingi onron nariku guru puang Abdul Muiz. Elengi kasih pancaji ngangi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Asas sekali pahaya puang nariku de uang padece padaku rirupa tahu. Rigau angkanau pakasih tomatu aku rilino. Nangkana maka kui pamasa sekali nariku de upa kesingi ampe kulori duaku pajaji aku puang. Oh puang Adam pergi ke kasih puang. Adam pergi ke puang. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Puang pacapur kagasi nasabak decek. Puang pacapur ngaria tutong aku nasabak decek. Yarega husnul khatimah. Malin ruka puang ricapur ngatutong aku nasabak gau-gau ja puang. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Puang palomo ngakakasiri watuku manguloy riasenge sakaratul maut. Wan najata minan nar. Puang pabilay kakasih pole api neraka pacalamu puang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wazzi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was-sajwal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunakki as-sawbul abyadu minad danas wa adkhilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ighfir
لحينا وميتنا المرحوم عبد المؤيس bin Patawali. Wei puang, ada pengi kasih tomatiku ya sengi almarhum Abdul Muiz bin Patawali puang. Ada pengi kasih puang almarhum Abdul Muiz bin Patawali puang. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma nahyitahu minna فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kembali kita tujukan ke almarhum Abdul Muiz bin Patawali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.